sanibonani ninjani ngathembe niyaphila boss lona umfana nje wasekandle emahlathi amnyama angambi-ke ngedwa namhlanje la ngambi ngedwa ngokudedele futhi ungihamba nobani mfowethu namhlanje ubhams uzinqa shaya ihlombe ejabulela ubumnandi bephasela inkancane gazi amatham awusho mfethu sizokwenzani kahle la sizokwenzani ufunani kahle la yabona namhlanje ngizothi happy birthday kumfowethu yabona leya ngane iyangiphilela kakhulu umafendane hayi ngiyakuzwa mfethu so njengoba uwazi mfethu ukuthi ama-matric ayabhala manje yimuphi nje umlayezo ofisa ukubadlulisela bona especially abalandeli bakho abenza umatric nabanye abasazokulandela yini nje ofisa ukisho kubona uyabona mina bengizothi ningafakeli pressure indaba ukuthi uzomela manje ufunde kakhulu ngoba nakho usiyobhala ayikazi yasebenza kanjalo wena zama ukuthi ubambe bese ukuthi ongakwazi ndlula kuku uzobuya ubuka adlule kukho baba hayo kanti baba ayikakunaki imuphi-ke futhi umlayezo mfethu kubantu abakulandelayo mhlawumbe imculo abazowulindela okanye umlayezo ofisa ukuwudlulisela kubona kwabakulandelayo kakhulukazi nabanye abasazokulandela futhi uyabona mina ngane kwethu ngomunye wamaciko okusho ukuthi into engiyaye ngiyithanda kakhulu ukuthi ngikhulume la ngepeni so manje isifiso sami ukuthi ngikhulume njengobhuti abadala kunobhuti abadala engibukela kubo engishoyo ukuthi laba bakhuluma ngepeni uyabona umculo uthi awufane nepoem kumele kube yinto nje ohluzela yona uhluza ingoma so manje nesifiso sokuthi ngihlazane ngibhala into ehluzekayo right mfethu manje yakhe ibirthday sicelebrate nini yona uma ngathi nibakhulu ngapha kuma-birthday hayi mina kazi ngiyadecide ukuthi ibirthday yami nini mhlawumbe kusasa nje kwazi ba hayo ngathi ngiyabonga kakhulu mfethu hayi ngoba mina kazi kube kahle mfethu hayi kuyakinga mfethu ngoba mina Fala bese simalume nyonfa la umalume nyonfa ibhala uthi umalume lo sakuthe